Maupay nga adlaw, kayong mga bata. Kumusta na kamo? Adi naman ako, Teacher Juby. Ang iyong magturutdo para naton leksyon ha kindergarten yan nga adlaw. Adi na kita, hani kaduha nga simana, hani kaupat na quarter han pag-aradman. Maaram ako nga dama ito niyong nahibaruan, didaan na kalabay nga simana. Tama ba mga bata? Maupay kung sugad, bahin adto han mga hayop ha aton kalibungan. Ngaan aton maginataman nga mga hayop, in may ada magkadordilain nga mga kinaiya ngan mga Dios. An aton mga hayop ha aton kalibungan, may ada gihapon mga panginahanglanon sugadhan pagkaon ngan urokyan. Inahanglanon gihapon nga hirain aton atamanon. Ang mga hayop gihapon dako ang nahibubulig kay kasagaran nga ira naghahatag aton hin pagkaon sugadhan karne. Andam na baliwat kamo mahibaro iton aton leksyon yan ang ikaduha nga simana. Maupay kun sugad. Kunhan una nga simana bahin ng mga hayop ang aton ginarustoryahan, yan na naman nga simana bahin ng mga tanom it aton paghihingadayan. May adawa kamo mga tanom nga dahayu balay? Maupay kun sugad, kung nakita niyo ang mga balita ha TV, didahan pagtikangan pandemya, nagdamo ang mga tao nga nahiling ha tanom. Nagdamo ang niraging sisiring ng mga plantito ng plantita o ang mga nag-ataman ng tanom. Ikaw, may ada ka ba mga kilala ng mga tanom nga ginaataman? Maupay, kung may ada ka mga tanom nga ginaataman. Gusto ko unta nga mangita ka mo nga mag-obserbar ng mga tanom ha iyong kalibungan dida iyong komunidad. Pero kay bawal pa man kamo gumawas, adilaanay inakon mga ladawan hin mga tanom nga ipapakita ha iyo. Gusto ko nga obserbaran niyo ini nga mga tanom. Andam na ba kamo iton aton siyahan nga obserbaran nga tanom? Maupay kun sugad. Sige, adi na. Nakilala ba kamo hini nga tanom? Ano ang ngaran hini nga tanom? Makarit. Kamatis ini. Obserbaran daw naton ini nga tanom nga kamatis. Ano ito niyo masisiring? Tama. Ang kamatis nga tanom, guti ay layni nga tanom. Diri ini nahataas god, sugadhan iba nga mga tanom. Pero sugadhan iba nga mga tanom, may ada hini dahon nga kolor lunghaw. Diri haglapad ang mga dahon hini. Ang tanom nga kamatis inabukad nga nabunga. Ang bunga hini aton nakakaon. Ang kamatis nga tanom mga bata, usala han klase ng tanom ha aton kalibungan nga naghahatag ha aton hin pagkaon. Nabukad anay ini nga namumunga na. Adi naman nga tanom, ano adi? Nakilala ba kamo hini? Sakto, kawayan ini. Itaa daw liwat naton, ini nga ladawan kawayan nga tanom. May pagkakaibaba, hirahan kamatis nga tanom nga akon din pakita kanina. Makarit, may pagkakaiba gud hira. Kay ini nga kawayan, hataas nga klase hin tanom. Ang iya dahon, kolor lunghaw gihapon, pero pahalaba ang hurma han iya mga dahon. May bukad ba ng bunga ini nga kawayan nga tanom? Tama, waray bukad ng bunga ang kawayan. Kay usay ni nga klase hin tanom nga diri nabukad ngan diri naghahatag hin pagkaon ha aton. Kitaon naton otro ini nga ladawan hinduha nga klase hin tanom. Ang kamatis ngan kawayan. Kung aton ikitaon,
dako good an ira pagkakaiba. An kamatis, hamubo lang nga tanom. An kawayan naman, hataas nga tanom. An dahon ng kamatis gudti ay la, ngan diri pahalaba. Samtang ang dahon naman han kawayan, in pahalaba. Pero parihas lunghaw ang kulor han ira mga dahon. Ang kamatis may bukad ngan bunga, pero ang kawayan waray bukad ngan diri namumunga. Sanglit tigang ni mga bata, ang mga tanom haaton kalibungan, damo nga klase. Diri paprihoan kadagko han aton mga tanom hakalibungan. May mga tanom nga nabukad nga nabunga, ngan an bunga asya an aton nakakaon. May ada naman mga tanom nga diri nabukad ngan diri nabunga. Yan naliwat mga bata, aadin akon mga ladawan nga gusto ipakita ha iyo. Usaw-usaw daw naton kung mga ano ini. Adihiya nga mga ladawan in mga prutas. Adi naman mga utanon. Adi naman mga medisina. Adi naman nagamit naton habalay sugad han lingkuran, lamisa ngan kabinet. Maaram ba kamo kundi inihirati kang makarit nga tanan ini nga anhi nga mga ladawan inagtikang hatanom. Ini nga mga prutas ngan utanon, tikang nga mga tanom. Inigihapon mga bata nga mga medisina inagtikang nga mga tanom. Mga dahon ini, bunga o ugat hang tanom nga ginhimo nga medisina. Ini naman nga aton mga gamit habalay, sugadhan lingkuran, lamisa, ngan kabinet, tikang gihapon ha aton mga tanom hakalibungan. Mga lawas ini handag ko nga puno hintanom, nga ginhimo nga lingkuran, lamisa, ngan kabinet. Tigam ni mga bata, tanan nga partihan tanom, tikang han iya ugat, lawas, dahon, ngan iba pa nga partihan tanom, may ada benepisyo nga aton nakukuha. Asya ini ang pagkaon, ang prutas ngan utanon, nga bisan nga ni dahon han pipira nga tanom, aton nakakaon. An aton mga medisina na himo gihapon tikang hatanom. An aton gihapon mga gamit habalay nagtikang gihapon ha mga tanom ha aton kalibungan. Mga bata, kay damo ang aton nakukuha ng mga benepisyo tikang hatanom. Ano ang iyo kaangayan nga buhaton ha mga tanom ha aton kalibungan? Tama! Kinahanglan gihapon nga atamanan naton ang aton mga tanom. Ginaano man niyo pag-ataman han iyong mga tanom? Makarit! Gindidiligan ang mga tanom para hira tumubo hin maupay. Kinahanglan nga maupay nga klase hintuna ang gintanuman han tanom. Ginpapasirakan ang tanom kay kinahanglan nga ang mga tanom nasisirakan, kay kinahanglanon nira ang sirak, han ira paghimo, han ira pagkaon. Kinahanglan gihapon nga ang tanom nahahanginan hin maupay. Kung may ada mga banwa, haligid ang tanom, gintatanggal ini para waray kaagaw ang tanom hapagkuha han mga nutrisyon nga natikang hatuna. Nga tanan ba adto nga akon ginyakan nga ginpakita ha iyo ginbubuhat ha iyo mga tanom?
Maupay kun sugad. Para tumubo hin maupay ang mga tanom ngan padayon nga makakuha kamo han mga benepisyo nga natikang ha mga tanom. Tigami, mga bata, an aton mga tanom ha aton kalibungan parihas san aton mga hayop. May ada gihapon mga panginahanglan sugadhan maupay nga klase hintuna nga tatanuman. Sirak, tubig, ngan kinahanglan gihapon nga aton atamanon an aton mga tanom sugad nala han pagbubutang hin fertilizer kun kinahanglanon. Ngan pagtatanggal han mga banwa hapalibot han tanom. Dapat gudla nga aton atamanon hin maupay an aton mga tanom ha kalibungan kay damo gud ang benepisyo nga nahahatag han mga tanom ha aton. May ada ba kamo yan na ibaruan bahin han aton leksyon han mga tanom? Maupay kun sugad. Pakpakian yung mga kalugalingon kay nahibaro kamo yan na bahin ang mga tanom ha aton kalibungan. Yanan naman, kuhaa ang iyo activity sheets han ikaduha nga semana yan nga quarter ngan buhata ang mga buruhaton bahin ang aton leksyon han mga tanom. Kung tapos na han imo mga buruhaton, ayaw kahinganimot pagpipig han imo mga ginamit. Paghunaw gihapon han imo mga kamot para matanggal ang kagaw nga dumukot. Dininaw human ang aton leksyon ha kindergarten yan ang adlaw. Hinaot unta, daman yun nahibaruan. Ako otro, hi Teacher Juvie. Ngan ini ang Talk TV. Tatak-takloban para han walay nun nga kabataan. Kutubit aton sunod nga pagkirigta. Bye-bye! Good